Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангуру ва Буғ. Имрӯз 13 ноябри соли 2023 мо қарор дорем дар хоҷагии акаи ҳоҷи Абдулло. Акаи ҳоҷи Абдулло дар деҳаи бағалаки шаҳри Ҳисор. Ва мо аз кори ин кас як навор мегирем. Кори ин кас айни ҳол парвариши ана ҳамин кирми калифорнигӣ, парвариши кирм ва истеҳсоли биогумус мебошад. Анами кирмро ки дидед, ман бо як бор дига фаҳмонам, чунки обуначиҳои нав намедонанд, бо подписчикҳои гарангам ҳаст, 10 маротиба мепурсанд биогумус аз чӣ мешавад, кирм барои чӣ аст. Ман фаҳмонам ҳамин кирм кирми калифорнигӣ аст. Ба кирми лойхӯраки мо монанд аст, лекин кирми лойхӯрак нест. Ин кирм поруро мехӯрад. Ба ин кирм мо поруи тоза, поруи свежи меган ку барусиш. Ана бинед. Поруи свежиро метиҳанд. Ин кирм ин поруро мехӯраду 30% дар бадани худаш барои ғизо сарф карда, 70% дигарашро истихроҷ менамояд ва дар намуди пору баргардонида ба акаи Абдулло метиҳад. Акаи Абдулло истар биёред, дастатон бухати биёред. Ана ин аллакай хӯрда истихроҷ карда пору кардагӣ. Инро кирм намехӯрад дигар, барои ки ин дигар ғизо надорад. Ин замини тоза, замини биогумуси тоза. Ин оли тоза не кирм хӯрда истодааст ва инро кирм мехӯраду баъд тоза мекунад. Айнаш аллакай тоза. ҳамдиёрони азиз, ин коре ки акаи Абдулло мекунад, ин на танҳо барои бизнеси худаш аст, ин хизмат ба ватан аст. хизмат барои беҳбуд намудани сатҳи зиндагӣ, ҳам сатҳи зиндагӣ, сохтор, структураи замин аст. Структураи замини мо аз дастаи дору пошидан, аллакай бисёр заминҳо бедору маҳсулот наметиҳанд. Лекин вақте ки шумо ин биогумусро дар заминатон 3-4 сол ворид мекунед, замини шумо табиӣ ҳосилхез мешавад. табиӣ ҳосилхези баланд мешавад ва ҳосилаш чунон баланде мешавад ки 3, 4, 5, 10 маротиба зиёд мешавад. бовар кунед да. Ана ҳозир ман мебинам ки инҷода биогумусро баъд аз он ки кирм хӯрдааст, акаи Абдулло бехта дар линчаҳо гирифта истоданд. Акаи Абдулло ин барои чӣ линча кардед? ин барои фурӯш. як бачаҳо ангурам ки гирам, чанд қадаре ки ангур гирам, мо барои ҳамино ба таври ройгон салафан мекунем. 2 кило метиҳед? 2 кило карда метиҳед. ин харидор омада гирифтагӣ? як кантара харидор омадан, як 12 халта гирифтам, навака гирифтам бурдам, бо як кантараки дига гуфтаган мебиен. нархашро ҳозир шумо чанд пули мефурӯшед? мо 2.5 сомонӣ фурӯхтастем. 2.5 сомон нархи биогумус 1 кило ме? 1 килошад 2.5 сомонӣ. як линчаи шумо чанд кило мебурад? 43 кило кардистем, бар кашидистем, ана тарозу. 43 кило. 40 кило, 43 кило мисол карда додем. яъне шумо 100 сумда 43 кило метиҳед як халташро. як халтаи ҳамин 100 сум мешудад, шумо 43 кило 3 кило зиёдтӣ медодед. ҳамдиёрони азиз, мана ин биогумуси аллакай тайёр шуда истодааст. ана бо давомтиам ман акаи Абдулло бехта гирифта истоданд. ана кун давомтиам фаҳмонам. одамое ки биогумус чеси кирм чи аст мегӯянд. ин поруи свежи аст. ҳоли коркард накардааст кирм. инро мешӯянд 1-2 маротиба, тайёр мекунанд. ин меҳнати калон дорад. болои кирм мепартоянд. ман таги ин кирм аст, болояш хас партофта ки гарм шаваду кор кунад. ин хас аз тобистон буд ки замин намаш напарад. мана бинед кадом дони ғалтидааст, дони тарбуз будааст, чӣ будааст, ҳамина буровардааст. дидед чӣ хеле зур аст ки ин дона буровардааст. мана дар ҳақиқат ин зур аст. дар ҳақиқат биогумус ин биогумус аст. ин чизе аст ки аз селитр, аз карбамиду аз ҳамаи ҳамин бақувватаро заминро зинда мекунад. ҳамдиёрони азиз, шумо ҳам арзон аст, нисбатан арзон аст. аз ин истифода баред, чунки инро шумо дар заминатон партоед. агар ин биогумус ба шумо солҳои сол хизмат мекунад дар қишри заминатон, дар зери заминатон, дар структураи заминатон. структураи замини шуморо мулоим мекунад, намашро меқапонад ва замини шуморо зинда мекунад. ана акаи Абдулло, шумо чӣ гузарам манҳо ҳамонҷо гузарам, як маротиба пеши барам. ҳозир мо пеши наздиктар мерем, бо навора идома медиҳем. ана ҳамдиёрони азиз, аллакай биогумуси тайёр шуда. акаи Абдулло дар дастатон гирифта як маротиба дига боз
خیلی با ما نشون تید انا این بیوگوموس است یک جیقشه و سرتیه اینه انا دیدید خیلی وای چی میگن لوی نمیشود ده زمین شما تنوک کرده میموند انا بینید این رو حالا میبیزن انا یک مرتبه چقدر سخت چقدر با خیلی کنید انا هم دیرون عزیز این زمین بارین لوی نمیشود این سترکتورای زمین شما رو بینهایت بو ندارد نه آخی زمین تپا تیار انا هم دیرون عزیز اینجا من خالتا کرده استودم این ببینید این خالتا کرده استوده است اکا عبدالله این زمین رو ببینید شکلات نشده است سیاه زمین سیاه چورنزیوم رسیا این ترازوشون در ترازو ستیل بر کشیده در همین خالتا ریخته بسته استودن و 4 ستیل و میگویند که کدام اگر نهول انگور خرد بود 2 کیلویی بیوگوموس تحفه بونوس انا اکا عبدالله با شما یک جهان تشکر اکا عبدالله دستتون در نبیند برای مهنتتون نگفته نموند که از حساب انمی مهنت هایشون اکا عبدالله یک هفته پیش حاجی شده با یک مرتبه حج رفته آمدن اکا مبارک شود به شما رفته آمدگیتون انا اکا عبدالله با مهنت زحمت های خودشون حج رفته آمدن انم خیلی مهنت میکنن و پول میوبند اکا عبدالله همدیران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید و کسی معقول شد اگر لایک موند پدلیت کند با رفیقتون روان کنید و همین بیوگوموس رو پیشنهاد کنید از اکا عبدالله خریداری کنن اکا عبدالله برای فروش چند تیار دارید 1.5 تن باشه 1.5 تن او یک 4-5 تن بود کو فروختیم کانترکت بچو انا هم دیرون عزیز در پناه خدا باشید راست شگویم اکا عبدالله شرم داشت بود از پولی مهنت همین اکا عبدالله حج رفت از پولی اکا عبدالله شرم داشتن گفتن من گفتم شرم نداشتم هم دیرون عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید